Shalom shalom namahoro ndabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye ku mpande zine z'isi. Ni Steven Beck ni gushima umwe muri bene so. Reka mfata akanya ndabifurize Noweli nziza n'umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2024, umwaka wo kwibuka n'uhoraho. Haleluya. Reka munyemerere dusengere amajambo y'Imana aboneka mu gitabo cya mbere cya Samuel guhera ku murongo wa 19 gushaka ku murongo wa 20. Aravuga ngo bukeye barazinduka baja imbere y'Uhoraho barasenga, bahejeje barataha basubira iwabo i Rama. Maze Elukana ararira Hana umugore wiwe, Uhoraho aramwibuka. Igihe kiragera, Hana asama inda abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, kuko yavuga ati namusavye Uhoraho. Haleluya. Uno mwaka wa 2024 ni umwaka mwiza cyane. Kumbure umwaka 2023 ntiwabaye umwaka mwiza cyane ku buzima bwawe, ndetse n'impande zose abantu bamwe benshi barashobora kubavuga ati uno mwaka wabaye mubi cyane bivanye n'impamvu zitandukanye. Ariko namubwire ngo hamwe n'ibyo byose Uhoraho akwibuke uno mwaka wa 2024. Aho bitagenze neza mu mwaka wa 2023, navuga ngo Imana ikwibuke, ikugirire neza, iguhe nawe Samweli wawe, nkuko Hana yazinduka imbere y'Uhoraho gusaba icyo umutima w'ugomba. Nawe kumbure uno mwaka wa 2023 hari ibyo wasabye Uhoraho, hari ibyo watakambiye Uhoraho, uravuga ati Mana yanjye ndakwinginze untabare unyibuke. Ariko namubwire ngo umwaka wa 2024 ni umwaka wo kwibukwa n'Uhoraho, ni umwaka wo kubona kugira neza k'Uhoraho. Namubwire ngo nkuko Uhoraho yibutse Hana akama umwana w'umuhungu cyangwa akama icyo yamusabye, noneho nawe Uhoraho akwibuke aguhe icyo umusaba uyu munsi. Uhoraho akwibuke aguhe icyo wamusabye, nkuko yagiye yibuka n'abandi batandukanye abasabye Uhoraho, nkuko yibutse noneho Zakariya ariko arasenga, ariko aratanga ibimazi, none umarayika akamugendera akamubwira ati ugiye kuronka umwana w'umuhungu, ntabitahure ntabibone aho bizoca, kubera ko yabona ko umenga arashaje, n'umugore wiwe arashaje. Ariko namubwire ngo hamwe n'ibyo byose Imana akora ko itaraba nk'abantu kandi idakora nk'abantu, yonyine iramenya uko ibigenza. Imana rero yavuze iba yavuze. Imana yacu n'ukuri, Imana yacu n'ubuzima, Imana yacu ni byose. Uno mwaka ni umwaka mwiza cyane, byo bwanje ndumva ko ari umwaka wo kwibukwa n'Uhoraho. Nawe ndakwifuriza kugira ngo wumve ko ari umwaka wo kwibukwa n'Uhoraho. Mbega nicaye ikintu imbohe isabye Imana, nicaye ikintu wasabye Uhoraho, nicaye ikintu utakambira Uhoraho buri munsi wifuza ko igukorera. Naho bakubwire ngo ntugerere kure, ariko wibuke ngo uno mwaka ni umwaka wo kwibukwa, umwaka nkuko yibutsa abandi nawe ikwibuke. Haleluya. Rero ndakwifuriza ngo uno mwaka uzo umwaka mwiza cyane ku buzima bwawe, ku muryango wawe, ku nshuti zawe, ku gihugu cyawe, eka aho buri hose, haba uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, Kongo, manake popote ulipo tu, nasema Mungu akukumbuke. Imana ikwibuke, ikugirie neza, ikugirie neza. Yibuke amasengesho yawe, yibuke ibyo wayikoreye, yibuke ibyo wayisabye, kugira ngo nawe igutabare. Nta byinshi numva novuga, ariko ndavuga ngo Imana yo mu ijuru, Imana dusenga, Imana dutakambira ijoro n'umurango, nawewe ikwibuke muri uno mwaka 2024, umwaka wo kwibukwa n'Uhoraho. Barahezagiwe cyane.